Hello ma'am mukana channel sida taram noksari ngasi ena lejer mphom si akoi sangai Honda dani ko gari gi akoi airport line dani sida dai ma'am da update ma pizagi na laksabani ngasi ma'am gi mangda ubiriba gari se akoi gi 2023 gi 5th generation Honda facelift ni sida leri si ko sida magi khangbu yaba details ko dimang akoi gi anauba changes kari lakpage haibana chingma doi ma'am da khangan jarke ma'am channel sibu han ba yimi bo itara gadi channel sibu nu sibudana like and subscribe to biramo aduga channel sina video upload term notification la dami damakta bell icon number su copy gano ma'am video si makata na yeminar si ma'am video ji mamang ki profile da han yeminar si mamang ki profile je sumai lai gani ko ma'am yamna china hana dagi yam ahongba yam ka hena ahongba di leite adubu hena kitang redesign tawra lai sida lai se sida akoina han ba notice to phangi je akoi gi mamang gi grill da hana chrome finish yam seasoner ambado adu oire sida akoi gi honeycomb effect da sida grill amu ba sida lai ko adagi magi headlamp no da lak matam da sida full LED headlamp along with DRL ko sida DRL se akoi bifunctional ni LED akoi indicator su tawi function tawi aduga magi DRL si ju akoi function tawi sida akoi gi area je mapan lai ko ama ani ahum mari manga taruk tare nipan mapan sida mapan sida taruk amadi akoi logum gini aduga ahum amadi high beam gi sida lakani ko aduga makha da fog lamp sida piri ko fog lamp se full fog lamp se jo koi LED gi fog lamp ni sida piri se adagi side ta koi gi black color na cover tawi aduga makha rom da lakpum ta bumper rom da lakpum ta sida koi gi carbon fiber finish ki sida piri ko finish se sini adagi sida kitang helakpa akoi gi ZX ubiriba variant se ZX variant ni aduga ZX variant sida magi length se khajitang heli hen bagi maram je kaina kan sigi khara heli ba saru sina garage khara sangan mani ko ma'am side lom dagi muyamina si side lom dagi magi sagi profile sima smile lai ni ko aduga magi makha gi ground clearance na koi 165 mm gi ground clearance ni adagi magi tires size na koi gi 185 by 55 16 inch ki tire ni aduga 16 inch ki diamond cut ki dual tone color gi alloy wheels ni aduga ngasai gi leriba magi dimension gari gi dimension je screen dagi yengbi ba gani aduga magi wheel base na 2600 ki wheel base ni de yar se aduga mamagi door gi side sida akoi chrome don helda sida pire request sensor button sida yar ko adagi akoi b pillar ju asai gi akoi gi pura black color da matte black ta sida pire maning gi thong ki akoi gi chrome don helda ju olonmak akoi chrome don helda sida olonmak piri ko alom da mamang da disc brake ni adagi maning da na drum brake ni sida leri se sini side ki profile myam ko adagi maning lom do mi yamina si maning gi profile zina smile legani ko sida akoi gi LED gi tail lamp ni sida leri se akoi gi jet design gi sida halogen indicator adagi reverse light Honda gi sida Honda gi basing city gi basing sida leri akoi gi reverse parking sensor ji ma mari happy adagi maning da ju wei carbon fiber finish da sida yawi ko akoi gi lower trim da di sigi akoi carbon fiber finish se masi yaugde adagi sigi maka da reflector ju sida happy ko pura diffuser plus sida carbon fiber finish ni sida yawi reverse camera sida yaure adagi akoi gi boot lip ki sida akoi spoiler am piri ko sise akoi thoina to bagai da hapu de ko sida yaure se adagi maning lom da kon ta high mounted stop name adagi defogger shark fin antenna adagi mathok lom da lakon tam da sida akoi gi sunroof sida yaure ko adagi akoi gi ORBM da lakon da body color gi ORBM ni adagi sida LED indicator sida yawi aduga lane watch camera akoi gi co-driver side rom gi left side rom sida akoi gi lane watch camera pi sida pi se gari jina thawring da akoi gi indicator je pi matam da sigi akoi gi lane watch camera je automatically infotainment system da sida function tar kani show tar kani ko aduna akoi blind spot se akoi u phangwa hai tar adugi feature ni sida pi se 40 liters ke akoi full tank capacity sida pi ma'am gari je yeng mada du ke yam china premium oi aduga magi variant ji mai ma'am da hajar ke magi variant je variant mari da legani ko SB variant haibam ne V haibam ne adagi VX adagi ZX
ZX ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯦ SB ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ SB ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ alloy wheelsꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯔꯤꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ alloy wheels ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟ ꯑꯇꯩꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ alloy wheelsꯇ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯗꯣꯔ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯁꯥꯏड ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ all 4 door power window control ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ORVMꯒꯤ foldable ꯑꯃꯁꯨꯡ adjustable ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯣꯀꯤꯡ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ignitionꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯗꯣꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯋꯥꯟ ꯇꯆ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯟ ꯇꯆ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ NT ꯄꯤꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯗꯦꯁꯕꯣꯔꯗ ꯂꯣꯝꯗ ꯁꯤꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯗꯔꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯀꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯄ꯭रीमिꯌꯝ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭रीमिꯌꯝꯅꯦꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯁꯣꯐ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯡ ꯖꯔꯅꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯑꯦꯗꯖꯁꯇꯦꯕꯜꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯁꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯁ ꯕꯇꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯍꯦꯗ ꯂꯦꯝꯞꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯟ ꯑꯣꯐꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯠ ꯂꯦꯕꯦꯂꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯇꯜ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯁꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯁꯕꯣꯔꯗꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯤ ꯍꯥꯔड ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅꯤ ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯍꯥꯔड ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯨꯗꯟ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯗꯔ ꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯦꯁꯤꯚꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯟꯐꯣꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ 8 ꯏꯟꯆꯀꯤ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯟꯐꯣꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ Apple CarPlay ꯑꯃꯁꯨꯡ Android Auto ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯟꯐꯣꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯗ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Honda City ꯑꯅꯧꯕ 2023ꯒꯤ ꯐꯦꯁꯂꯤꯞ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SB ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕꯁꯨ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯆ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯟꯐꯣꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 7 ꯏꯟꯆꯀꯤ ꯁꯤꯃꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯛ ꯗꯥꯏꯜ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯀꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯇꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯡ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯟ ꯑꯣꯐꯀꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯀ꯭ꯔꯨꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯗꯥꯏꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯆ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯎꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯚꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯐꯤꯅꯤꯁꯀꯤ ꯐꯤꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ USB Type Aꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯆꯥꯔꯖꯔꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯆꯥꯔꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯦ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯤꯌꯔꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ 6 ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟꯅꯤ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ZX ꯇꯣꯞ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟ ZX ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯍꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯥꯔꯝ ꯔꯦꯁ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯖꯁꯇꯦꯕꯜ ꯍꯦꯗ ꯔꯦꯁ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯟꯔꯨꯐ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯟꯔꯨꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯟꯔꯨꯐꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯦꯅꯤꯇꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯚꯦꯅꯤꯇꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯚꯦꯅꯤꯇꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯚꯦꯅꯤꯇꯤ ꯃꯤꯔꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯟ ꯂꯦꯝꯞ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ
sumai tawdana on LED gini sida pirise aduga maningdasu akoi reading lamp yawre ko sini adagi akoi gi IRBM la lakpa matamda auto dimming IRBM ne sida pirise day night auto dimming IRBM ading matik yamna kanaba feature ni aduga mai glove box no lakpa matamda glove box ima snug storage ma practical ima akoi gi adum yamna chawi cool glove box ti oide sini mi mamangi kenose adu mamangi dashboard ki view ima smile laigani ai myam khangan jarke adugo mayai romda stage da hazal la ramsi yari ko sigi hazal la sim button je mayai da pire myam do di maning romda muksanga ga yeminar si ko myam maning romda mu yemine se maning romda lakpa tamda ai gi height sina 571 ko adugo mamangi seat aje makha pura chatharabani magi akhoi gi magi chachabaga loiba bawda I chatharabani si bawna ai gi ni room je adu matik yamna ample amount of ni room sida je lei ko aduna haiba ta ga di si je ai gi height ki matung ni adjust tor bawda yam thina nuwaina phamba yabagi adagi ni room ji yamna leiba thigh support chu adum okay haibi ai ko adagi sida je da maronda akoi magazine holder sida je yaure ko sida ani piri magazine holder je driver side amasung sida je da co driver side ju chamana na akoi magazine holder sida je pire sida da rear AC vent sida je yaure adagi makada akoi gi charging socket sida je 12 volt charging socket sida je pire gi adagi 12 volt charging socket se ani pi ko sida je pire je akoi gi type C adagi USB type A gi charging port maning je da pi de only akoi gi socket oina sida je da pire adagi maning lom da lakma tamda sida da akoi gi reading lamp leire LED gi reading lamp ni sida je pire je akoi gi side sima akoi piano black finish na sida je pura akoi gi finish sima sman cover tawi aduga akoi gi grab handle sida je yaure ko loine mak mari driver side tawa akoi grab handle je sida je yawe adagi maning lom da lakpa matamda sida je da akoi sunset amasu sida pire ko maning gi windscreen gi sunset smaina akoi gi ama piri yengbada magi quality je jo adugi yamna fai yamna kanaba kaino ni akoi nusa sa matamda ko hena akoi gi AC de inghal matamda mateng pang mi dambuta adu yam kanagani sini mani hai ta ga di smaru ne magi seat se yam thina akoi gi pamba da comfortable oi ko aduga there is the isofix sign mark is do there is the happy ko lo yauri adagi akoi gi seat belt ju 3 point gi seat belt maning da akoi gi seat belt ju ahum pham na bing da mi ahum gi loina mak sida da happy ko magi boot lom da mu yemina si magi boot se ai mayam da picture ke magi boot se smile lai ne akoi gi boot se stage da akoi gi boot leng ma sida da happy re ko aduga magi boot ki capacity jima akoi gi 506 liter gi boot space capacity sida lai se aduga magi spare tire jana kya no yemina si spare tire je akoi gi 15 inch ki spare tire wena wei sida je 175 by 65 or 15 inch ki spare tire ni ko sida happy je aduga magi loading lips su yam kaina kaino oide adum pochai thangat pa thangdaba da adum yam nungaina adum tawba yagani silai sin aduga me amanda handaki Honda City da ko gi Honda sensing sida yawe ko Honda sensing sida yawe se sida da ko gi wide angle gi camera ma sida happy ko Honda sensing camera sida ko gi ADAS side ni ADAS ko magi Honda gi tongan ba ko Honda sensing ni sida ko gi magi yawe je lane keep assist ko adagi emergency braking aduga ko gi adaptive cruise no mayam yawe list mo screen dagi yeng bi yagani adu ma je ko gi maruina ma je camera base ko gi ADAS ni ko gi mayam da yawna ba ADAS to my radar base to my na sida maka da ko gi radar yaude only sida camera ni adu limitation khar di lai ni ko ai di hai ko gi camera na ko human eye dumaina ko gi mioi gi mit dumaina oigani adu na ko gi limitation khara laigani me mandu ko magi engine option da ilak sage magi engine option je only petrol engine da laigani ko hana ko diesel le amado diesel discontinue to kre hana ki average da gi ko gi bs6 ki phase 2 duma hore aduna adugi norm duma ko gi follow to na mo na ba nga sa gi ko gi keno je discontinue to ba se maram amani aduna hoji le je only 1.5 natural aspirated 4 cylinder petrol engine is the le se aduga magi maximum power per so na 121 ps aduga magi torque sina 145 newton meter of torque per stawi aduga sidai da magi 1.5 naturally aspirated petrol engine da magi mileage se kya pi gi hai kan ta nga sa gi akogi manual transmission da 17.8 megagi kmpl kilometer per liter pi aduga magi CVT gi option so lai CVT gi option jena akoi gi 18.4
kilometer per liter ki chang da adumaina magi mileage se pi ko adagi strong hybrid ki option ju sidai da laigani ko मैम होंडा सिटी से कमायना तौगे है मैम ना कमेंट सेक्शन हाइबिरो मैम ममांग बर्ना रिव्यू तौजगी बर्ना कनाना हेनबगे है मैम हाइबिरो मागी अपाम ब्रांड अपामनी पीब फीचर मागी यूनिक लोनमक लेजेको है वाटलू हेनब वाटलू कहो तौ तादे हेनदेको सीने लेसे अदुदना मैम असिगिदि वीडियो दि स्वाइदम लोसिनजरगे मैम नुसिबुदना चैनल सिबो लाइक अम सब्सक्राइब तौबिरमो अदुगा चैनल सिना वीडियो अपलोड तौबदमक्ता नोटिफिकेशन लानबिदमक्ता बेल आइकन नंबर सु काबयोनो मथंग वीडियो दम थेनारसी टेक केयर गाइस